Usiaisa ni kwati watinda nesa vonde wala watindila na ende tuthocha thini wa kilungu chatu nena ni yetu ende na kutethesia mbai itu na muno muthenya no muthi tithatina nisia yulu wa muika maitu tuikulanya niki mate kwenda kulika thini wa mitwano na malika niki mitwano ite udumu meikalanga makasama na ende mayuma thini wa mutwano na ende muno maundu maingi makonetie kiki twa Gen Z. Na ndio thocho musiaisi tukavikie kutambania imwe ndiye kwatika no kuvikia na kwathimwa ni kilungu tivikia na kumina na no vikia na usoma kendo. Tikalibu nundu wa kilungu cha umonde. Ata imamba ya mokamba. Alanda wa kele modelu zamwe atuye pe kitumikila. Ola mwana tendo mwite sita wa kana wa advocate ya for wa komana na mwitu ndukamutwa mituki lakini wa minovet ndo ila ukwena ta mundume no sioke make sure ni weke ya chao mark ni wa musta kana ni wa muitabia kana unaingiwa title azia uneke be asia uni kwithia wa minoko mana mundu muka ni wa manakwo ni wa mana mundu muko ni museo competitiveness na ithieta social animals tumbe to very competitive na mundu muka museo anza ni anini byo soko ethia you with your jamaa onge we tinda the nite girlfriend wake amwe you o mako mana ithia jamaa o no na chiti no nega nyamika ndie no nega eu munana otako mana imbea jamaa o ailosubia mundu muko ni mundu muko kote musio mundu muko ongeso mukwata jamaa uzundi kiata suomu methe ya mai in good terms na jamaa unde soka amkonsolula mundu muka ni wisi wa muvete ya mana kuocha chao next step ya chao kumutwa amwikievu tikumutwa wa mindwa wa mwikievu wa mutwa mwikievu nengina nikibeti ukwenda ni mundu kwenda sasa amino mwikievu asiye baba au musi osa ithe na atumia mathi mosa mundu mukaetigata atwika wake nundu yuyu ikindu kingumwetele niki uveti mundu muka ikindu kingi ukwenda mundu mukani okay ni bethe ya marriage la wisa either sina kwata siana but sole purpose ya marriage ni kuika chao siana so ni cho with ya yes ya propagate not your partnership propagate your what your seed very fast don't delay kana ongelele kasamupa ndio mbona bundone na undugwenda kila gwenda ukulia ndai andikwena yu andiko yaitye ngwatie mbi wa ila nini thina mbi wa ino ndungi ona ikwenda matunda sienda itamala mami sabibu sianange twika discuss mwano mentor wo is a mentor ni na following nene and then wa mitandao na sana situ si all the time lakini umanekana basis yake ni sia a certain tradition ila we kwa kalisia mbusia ndio zewe siku hubyo of course lakini ona you generalize maundu na twakuwa a lot of time to discuss him we shall lose no put the focus ni toi niki siana isi tu itenda kutwana na sia twana kwikala itleka mituke nundu pena chau pena peva fulani ya kwananga sindui na pai mundu ithana monopoly ya understanding na kila mundu atumia certain knowledge ilo somete skulila wasomie mwalimu lo usomithisie asila wikalete na mo ni my influence ya the way you think na information ilo tunenga it is not abstract you made matune kundu pande fulani ni information you have been able to incubate it kwa miaka mingi now you are giving them your views and these views is not absolutely right always it can be questioned nundu etumia what we call secular psychology na duniani within secular pe religious psychology see different religions kana this is what we want for example nundu
advocating kana wa kwata mundu mukana wa mito muveti no wa mwikia akuebu is when you run now to go and tell your parents. He's doing it in the reverse way. Lakini meona it's okay. Nundu toeka tene na tradition situ if in fact ni serious yo kututunga kwa tradition situ. Ona asia ni maenda au maandhia chao mwana kibeti. Nundu metha men a little bit more knowledge. Nundu yuki mwana kina miaka 20 kikwendo mbia kana ethe ulawe na miaka 50. Ni his better knowledge yake better kuliko yeye. Lakini tundu tukalite town we have gathered information from all over the place. Yuko reversal psychology no kutumia. Nundu nuizi siana situ they are very vulnerable. He is now bringing certain psychology ila meenda kwazia kana institute of marriage we just do the way we want. If I find Verona nina kuveti I am going to use my generation kuveti kusi I hata social media kadili hata then I think she is okay. Now I sleep with her akuebu na nina mutula mao nundu mundu moga akuebu I mean that is it. Lakini nao mwaka ndana ekane songe mwaka undu wasia. Even there my kiona as if even becoming pregnant is so easy. Even our children. Yes. Nyeni tuwa tuitha wana city na ibeti. Okay, ye uwe mundu akuye nye my daughter told me she's not ready to have children. In fact, maiwenda usia. Magendo usia. Yo na mwaya maikengwa ni mwindozu ya imwete, muveti, and mara that mwikievu. Technology ni mwone dheti kana, I don't necessarily need to get pregnant. Na if you want children, you endo ka adapt. You kekila totwa ilo ikulia ni is the institution of marriage under attack. Juchu nicho our vocal point. Now, even the leaders, even the teachers, even the religious leaders, now reverse your talk. Tambe ye kuinstill the importance of the institution of marriages. Na institution of companionship. Not because they can get, not to instill tukasi totwane yete isiana twana inagwika, lakini we say that la maina newa the importance of even sustaining that marriage. Marriage is not just walk in walk out teka koma tokasia tukeloela masine mama eloela toka design no ne ya okay ndo noa na ndo boeka ndo design izu yendo itoka bona yendo nywete mantumbe ye wete manga wete malenge okapona wena subuni mwe na wewe na kadhuli nenge kwa twika iwe teka ke utaponia kama mosquito ke ba tio gwethe la weti yota na mundu ako lazima ungua kitanda. So mama there is a lot that will go with the institution of marriage. Yoke kame na kitumi kingi kianu I would understand. Lakini elan nimekwewa nima challenge yetu. Now idie tiso media siana situ nyeta mono ni tavasia kanga mea. Ela we nakana kaume onakoka train in a way kakamana kena responsibilities ni wako ono esia responsibility na responsibilities la wako ono esia tiyo bange kana kele tukaku neko more powerful than the boy na JC's mbingi jusi then manechu nondo ona wasisia ona eka yu kutweka muikate ona wasisia alama na spearhead yite mindo demonstrations zila sia mbe ila sia na adabu and mo maingi mayaka kwanza kila kingiona cha sengisie the Muslim community yene weta Islam nondo na ni very reserved ainge mo alama demonstrated majority mayaka mena mitandeo Islam ukazizi ukethela o eka keke be keke Shakira kala kweli tukashakira ene Shakira ni mindo you Anifa no isu flip laugh isu ya the what is normal has changed to be abnormal. Now Jay-Z's siana situ to mwenda natende ya future yenu dead mama ya dead men don't give tales. Tell the loka nenga na we nenga TikTok izune wako nwake sasi chocha kuchathele lapu ni wangu atia Lilia, what else do we achieve out of this? Nanazia saba ndo ekalasia usoja kikuni pe ndo mutinde ya ndo kikatwika so monotonous ukesethela ni chas ya sama
kwanza youth like ukeyo kilia wili ukeyo mundu akolia kwina maandamano nyenundu nyendienda nduthe kwina maandamano nyenundu ndienda ki kwina maandamano nundu ni chuki echapika. But initially we were quite enthusiastic about it. Aya, kwina maandamano. Nikanatone ila jeizizi twasionie. Manaine mubulanile. Lakini biwe these guys have got mena solution. He could be having a solution. Yuti nienda umukulia hii kuisla kwako. Solution ya marriage ichao, how do we solve this problem? Nundu you agree there is a problem. Ya chao ya ndoa disconnect. Mwina propose solution. You hata ndasungia juu ya mwaka na ndiasia vero. History repeats itself. A certain man in the Bible waina kiliko chai kisio mulobi waita wa Nimrod. Na aseo vya manjenzizi kwaka ngoloba iye kabiketu mata yese. Nundu kindu chonthe kitenae twikaki nikanake tueteki kina twamina ikaki kiuko tumeria ba yu andwa maina tekaki meika kila kindu vero wa weta they are testing life meiko test au metu ndayiu auma ena mwana wako yenda kana kwe moyenda ayitwilanthi you ni generation twekala after 20 years kana 40 years ikethwa yena matunda maumange muno maingi na number 2 itakethwa na resolution itona kwasia and this is what we were targeting twendani kana twambia ki tukobika ki with maina no history repeats itself endo kasome ulwa Nimrod ayaka mayaka Babylon. the tower ila Tower of Babylon. Nikana ithiomo ibalanwe nundu yuti unena kithiomo chanje nzini kibalani Ona koma ele mbana manena awe buka le elewa kithiomo yes. Nikibalani mana theni na niwizi no asikali maitu mabundi agwa hii vita hapa njoo hapa unaenda wapi watoka wapi hameneni asikali kizungu ma baka kapo kudu we are nation man yes usikali sisi udia kidogo kani afe You cannot stand here and demonstrate because of it's my constitutional right. Abunde tuyabande. Na by language, by law negotiate. Kuno kutokutilobyo. Okay. No kwasia niti ukunwa nasikali but pala tukite ku fix sindu cia mrembosu. Musikali timu ndo kuna mondo ni kwithia ni wa musinda nasikali ala mebayo. You tikatuotala na numbers. Etha pe andu maile kwithia me very keen. Sai na maile kueta unity view. Ya sindu isiende ni police force. Tondo nimo me deal na andu ala me kuandamana. You ila tiketi kuona yuyu asikali mai arasi andu mai kale violence begets chao. Violence. Yambo kana nasikali. Na mboto zungia hii. Mwake yana ukulia na kwa nongelela na Nimrod. Yes. You how do you solve the problem of marriage how do you solve the marriage when a solution we can Tina solution kwa tutabie kindu chambe tambia kwa bishop bishop ngaino kunengete opportunity ya interact na masses through institution through institution ni kwetu hata church the church ni one of the most critical ikatha role nene muno kuikiria kana generation ningiwa wina point zio muno byo nani sindire loju katambe pa makwani ma utandithia alafu kwatiyo nitosokethio metuke musesia katambo kwa utandithia kama tutana inde no atandithia hapa kindu weta kindu chambe bishop na ti bishop eweka bishop ungamia andu othe system ila ifailite view society ni itu kanisa yes why kanisa ni in mundu mayesi church ya klasia okay in bed
na perpetrators ma impunity pe amwe mavulanite na kanisa na mimi utumia kanisa ukesa ile ya yuyu no me angale na maisio kama yangale ndo makwele niki yuyu umunde tathi numbers tasisia ni makanisa mea na maende kwikala me empty ni maingi ukoko ukethia ikanisa mbona yakitwe nesa wimini andu ala mahakie kaniso majusu cia kaniso nundu alala mahakie tisianai na asiai nela aziwa thi wimethia be asiai meovo lakini ibela nende niki nundu ciana nacio ciiva ciivu so niki ciana icio okie ciamba ibetanga bubu you can only lie ende ya kuperpetrate kindu andu matachene for wende yao for some time na andu maikugundua mayambe ya kwase ai pata thi tiona ati ngende you can fool but you cannot fool everybody every day exactly unaona so you bubu nundu bubu pamba utha ukarol nundu na kwela ngethe ndienda kibeti ngokanite bishop ni mwata ndio ni mundu we ndo ngwata nithie nake sasa you lessons ya kanisa sile amba kwithia si very tailor made si very tailor made kwambikiria kana ni siamba ku sensitize yandu kana institution ni very critical nundu institution ya family ni ya ka society more this principle ila ni role yana si kuunza ni ila ithe yakwa wegiara wambunde icie nake abundiwe no ni ithe yake but you side ya you mzee nake chito kuthi kanisa nake mzee aile ambo thi kanisa ni kana ajengwe ni chao ni bishop you ithe mzee wakwa ndio thi nyeni nyenguthi aya you mzee wakwa aeko thi pamanisha kana babe na yana nundu you pa ile ithe abe ulawa ile ithe imu feed information ni ulawa ina connection na ulawa ikuyo lola ningai akamuone lady Biblia ya sia no ya have a spiritual vacuum exactly a very huge spiritual vacuum nundu you pubu ya mina kufixe wo you society wona yambio change kanisa yoke yambie ku sensitize yandu yambie ku tailor made lessons and then the series isi obi series we say the bishop onethani kulika ku TV ni udhivunde etiando te vunde sio mundu kuhusu mutwano ni chao niki society ya ila ya mutwano niki mundu utaele utiana na gebeti chake niki waile ikalaniata na watu ana na gebeti waile ikalaniata tuma bubu te school education tondo education ni kindu kingi bubu kithe yake very important apart from kuempower ndu na kumavundisia masomo isabu chao pena curriculum mingi itono vundisia yuwe nangi kuto CBC ningu yandu imeutuma makanda nimekata nimekuwa but ona mawai na bai na family unit to go back to it tikethe yana andu very literate but may fail in the basics tondo African society ya very inclusive. They're very solid, but my illiterate. So musungu oka break solidness ya kwithi ambe my institution ya is strong society nini values ya very strong. Mam be break. Mami no me break. Mama nenga kisomo. Yukisomo yukiende yoto ya. So can education ne ya tailor made is sensitized. Nundu kila kindu it starts from andu mahani kwithi amina chao. Knowledge. My people are destroyed because of lack of knowledge. Ni wo kanisa na already ni wa cancel a lot of things in na wanaume azime kuitwa mentors men. In fact, the approach is the best you have had. Sinduitu we are going through the things we are going through. They are more spiritual than physical. Na juni wa approve. Ona tutana ku prompt ni wa approve mwene. Kana yaane breakage kana mindo disconnect yambie nundu andu maina misingi ya ukiangai yu misingi ya ukiangai yetebo. I'm telling you we are like animals nundu ila regulator either nthini wa mundu ni pepa mutheungai watu ikeiye in the nature of a human being you go so you will not go alone lu nongina jenzi muthina chao na aseimenu nundu mwana ucio propagate amwea aseimenu ni mama amleti down so you can go on your own way. In fact, you have answered very well. That is where the problem is. So when when you carry now your parents doesn't matter oneta maya soma yuta maitu nyenizi nda soma atusieti 11
na no kio managanda so mani na mina form 4 nundu tu primary eta che mabuku akamwe ni musomie mnengei akabingwa sasa kamwe ni twikio mwaka nesi uko mananda soma but he was very smart here siane 11 kila kana kamini form 4 na nusu mathi university so it does not mean tondo asia ima kwa maya soma kana maya kwata mawia manene they are stupid they are not stupid so now that is exactly what I wanted to tell the Gen Zs. Problem it is more spiritual than physical and the way is look out to sort spiritual issues then we come out and that's why wakosoa kanisa na it is true makanisa yameendie madhana wala wakosoa kanisa yes nundu actually the church tajituyu ya Kenya tunene chagua tithi tutitena ndeto ya authority na tabana cia muthongi wa chuma na cia na Yesu alikileka isina kokeni na ose buku na asoma na andu matele mamuno nundu anena ena authority yuteina teina achungaji mato nonena na authority ona musumbi akethukisi okithemba kilo kweta church niendete on bed na politicians nundu mundu cio woka amwe na karambika miyo musangire mukabicho silingilie 10 na miyela mwendo ni wa mwete ngili mana 5 ni amana elia yuka ikelea yukuma bau a control spiritual because whoever pay a control spiritual na you if I don't know where our nation ya endi wrong ni bindela anene maitu mandini methiwe tamatweka committee ya asumbe na mathima ya cia musumbe ona Biblia yibo maya cia musumbe na mayewa ingilasi ya dhahabu mesani poka mene tekel perishing na wewe you na ona mwanasiasa na wao kile akauma kanisa nye ina leileta bishop mala kabisa na leile kabisa nundu mwanasiasa ndena vina wa kuuma authority ile munenga breathe ya kwacha na weyo ona edho anenebete hata dia isa kwala na nito na kuko kethia amwe ukatwikithwa nita watwika mu maitha wao wo nundu wendo ma entertain nundu mailete ukana mo kama imukengo bungu mwingi muno byo na nini yu kanisa usioke ona kwata bishop ni asia kanisa usioke palaba Elia mtishibi na kanisa usioke palaba Mose wea balao nundu asia na ila simatume ba my people na wale ekangonye ayambia kewuta na imagine Biblia yasia kana akona kewuchu chatweka mthakame kiyambia Nile chambia kwa balao nibo chambia ona aumania yulu asia na siku ila siambe wa balao ni wambio kwa jao wambe ona ngisi ambie utumwa ni ngai wewe asiende tolikilandelisiane silika balao mpaka manyo nundu penda muthukumi wa ngai we notoni ute compromise notane agency hiyo na kitumi kwanza ni supporting ngali nezu munondu onetha uyinge likila ya kanisa wewe yonela kila kitu kita wa righteous kibo bishop no kilo banga umana na wajuma moyo ko mbithukezio ni mutavyo bishop ni ongelo ndeto emwe bala waweta now ithie tate family let's go back to our roots tusioke thome na nondo tuisioka thome wa manaka na wina mwana ke wibando mana undu umwe yuto sisi ya western region no nie natamea mena anzaiko na weba imwana ko kwa ikiwabo but nondo it's something yukati waanza iko nisu nigwe siana setabagwa sikatabwa na weze na mama njizizi yao na mama emikaneli juto weta pe umweka na kaka itilwa mwaka ute wazi akatila ni sionde pamwe yugezeve la kana kaka ona kwa kasani gwe chao kiendeleni keigwa mawoko ndoke usani gwe ni wone wa muthemba mo kendo keu atese kana kiyekwa could be even the cut is not significant but the words the installations is ya information ela yumapu o ila mekala mo yusi omwe ba yake thekane bese ndombinge thirdly and not least tulilikane kana marriage is communal tila tuosana nyene na bishop
ona na kwa mania bishop kalose ni baya ti yake la nyawendo kana mwaka kana langi nitwoka community ika come on board and that's why you could see mwa ndake ule mwaka lose ni wona okay say there kukatwika be divorce na nolikana mwaka mindo bishop itu tabyo po wa mindo asietau setau ne asietau matau ukethukisia ngasia ukethukisia metalatalanya ila jipo ukisela if you just cut this covenant chathi baya na mwithi nza tolato polito ni tuthinzia wa baya nekana mukomanye ngaisi enu na ngaisi aya na ngaisi sietu ne you know ne that time nengitiesi ti na iyo nengi ando ayo tio mesi ngaiwo communio yu ama ke yosa na meli na kosa onjeizi mwenzake majako maniolelo tuikwato ni general titoke kata tukaandikithie motwano you don't have that mindo communal connection nanye still nye ndilea inter tribal marriages but nye niniki ya chendi twa mundu munena lokemwe twa mundu mwina mila situtanete nenyu jeizizi itungai na muima na muibikopu twayo jeizizi in our own stupid way niweze meutona twisile muno wigilio itabya mundu ukaza tunajua muyese lakini mama once upon a time I was 15 years old I was 30 years old ninyo yu twende miaka 70 mama ino twisile toye ikayu na no twethilo na challenges juu lakini kitu twakitwa in another way na nichetha wana muthia lastly ondo bishop ni waweta wasia kila kindu chonthe weka target kila pay 1 2 3 this is what I'm expecting, this is my projections, these are my achievements and this is the conclusion. Rutinde these are my objections conclusion wa conclude hata nika naona ito to bebe na ndimina jensi ni laisi muno kutwikithia mundu mwendia kwe kutwikithia mundu ndia moi ni kuwa a lot tondo timusomethetie ikakuwa mbesa bingi muno ikana withoto nonenya musikae wana ndio lakini ni laisi muno o mundu umwe kukwata ileko cienyu na mukasia vision ila munatwana yes Timu bea ndo ukandeni wa kilungu cha tune na nie ndiye kwa ambaye na mwika maitu matebeka jenzi wito my son na uwa mbaka kundete mundu twa na tena umanye wathani ya TV ni nene ndigaone mundu ngukutwani jana watu anake bindu ni ukani jenzi na tukone andukaita mato kumandie mtoto nito kumandie ni mwanake museo na ni museo muno mwendo manobo wake na muinga ete nyenga na mbuyila setiza waiswi mwenga ete mwaka kanenga na siake ile isio mbuya kaete musele kilo kimwe yue alosi diavela anduka twae wa usama waikala Ende waida kwiyo kisio muse aisiaidi wana kwiyo kisio tibata na akudi mubeanu ndo akwati ya Mutongo TV ngwatene ya mukamba tikwendea kiwiyo cha kwa ila tiwanesa